Sairam everyone. In this video, we'll be learning the notations for the bhajan Bhajaramam Bhajaramam. The bhajan notations are written in Teen Tal. All the swaras in this bhajan are Shuddh. I'll sing the bhajan notations first, followed by the bhajan. Sadha sari ga pa pa da pa ga re ga re sa sa. Sadha sari ga pa pa da pa ga re ga re sa sa. Ga pa da sa da sa re sa da pa ga pa da pa ga re sa. Ga pa da sa re sa da pa ga pa da pa ga re sa. Sadha sari ga pa pa da pa ga re sa sa. Bhajaramam 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 Bhajore Manasa Bhajaramam Bhajore Manasa Bhajaramam 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 Jai Sai Ram.